Ubufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Vietnam bwatangiye gahoro gahoro, aho batangiye kohereza abajyanama mu ntangiriro z'intambara mu 1950. Nyuma bwaje gukomeza kwiyongera mu mwaka w'1960. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakajije ibikorwa byo kohereza ingabo zuzuye mu ntambara muri Nyakanga 1965. Abagabo n'abagore b'Abanyamerika basaga 2,700,000 bakoreye muri Vietnam mu gihe cy'intambara. Naho abasirikare ba nyuma b'Abanyamerika basezereye muri Vietnam muri Mata 1975. Nyuma haje gutangwa imidari y'icyubahiro igera kuri 261 yahawe abasirikare kubera ibikorwa by'ubutwari bakoze mu gihe cy'intambara muri Vietnam. Iyi ntambara ya Vietnam ni imwe mu ntambara zateje impinduka zikomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Vietnam. Byagenze bite kugira ngo Amerika yinjire muri iyi ntambara kandi ari iya Vietnam? Ni izihe ngaruka intambara yasize ku isi? Niba ukeneye gusubizwa ibyo bibazo, ndagusaba gukurikira iki kiganiro kugeza kirangiye kugira ngo usobanukirwe byinshi, kandi ntiwibagirwe no gukanda subscribers nimba aribwo bwa mbere uhageze. Intandaro y'intambara ya Vietnam. Mu ntangiriro y'1950, Vietnam yari igabanyijemo ibice bibiri. Hari Vietnam y'amajyaruguru yashyigirwaga n'Abanyasoviyeti ndetse n'Abashinwa, na Vietnam y'amajyepfo yashyigirwaga n'ibihugu by'uburengerazuba harimo Amerika. Amerika ari nayo yatangiye yohereza abajyanama n'abasirikare mu rwego rwo gufasha Vietnam y'amajyepfo. Ibi byari mu rwego rwo kurwanya ikwirakwizwa rya gikomunisite muri Aziya. Mu 1960 ibintu byarakomeye cyane. Perezida Lyndon B. Johnson yemeje ko ingabo za Amerika zakoherezwa mu ntambara mu buryo bukomeye mu 1965. Ingabo zuzuye za Amerika zageze mu gihugu cya Vietnam muri Nyakanga muri uwo mwaka 1965. Umubare w'abasirikare b'Abanyamerika baje koherezwa muri Vietnam mu gihe cy'imyaka 20, abasirikare barenga 2,700,000 boherejwe muri Vietnam. Byari intambara ikomeye cyane kandi yatwaye ubuzima bw'abantu benshi mu mpande zombi, hagati ya Vietnam ndetse n'Abanyamerika. Ibikorwa intambara yaranzwe n'ibitero bikaze cyane by'indege za Amerika, aho mu mujyi wa Vietnam hangijwe cyane, hanicwa abaturage benshi n'abasivile baburiye ubuzima bwabo muri iyo ntambara. Gusa nyuma Vietnam y'amajyaruguru yaje kugira ubwiyongere bw'ingufu. Mu 1973, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gukura ingabo zazo muri Vietnam nyuma y'amasezerano y'amahoro. Ariko Vietnam y'amajyaruguru yakomeje gusatira Vietnam y'amajyepfo kugeza mu 1975 ubwo Saigon yafashwe. Gusa ibyo bintu n'ubundi nubwo barwanaga, birengagije yuko hari ingaruka n'ubundi zizagaruka zigafata iyo Vietnam n'ubundi, kuko imibare y'abapfuye yageze kuri 3,000,000 harimo abasivile n'abasirikare. Imiturire n'ibikorwa remezo by'igihugu byangiritse bikomeye cyane ku mpande zombi, hagati ya Vietnam y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru. Abasirikare bagera ku 58,000 bapfiriye muri Vietnam, abandi benshi bagaruka bafite ubumuga n'ihungabana b'Abanyamerika. Abaturage b'Abanyamerika benshi banenze ubuyobozi bwabo kugira ngo bigira ingaruka ku miyoborere n'ubukungu bw'igihugu ya Amerika, ari nabwo Amerika yajegejwe cyane n'ibyo bihugu. Ingaruka nyinshi zagizwe mu ntambara ku isi rusange. Intambara ya Vietnam yarushijeho kugaragaza ubukana n'intambara y'ubutita Cold War hagati y'uburengerazuba n'uburasirazuba. Hariho imbuto nziza zavuze muri izi ntambara. Isomo kuri ubu ibihugu bikomeye bigomba kwitondera ni ukwivanga mu ntambara z'amahanga, kuko Amerika byatumye izahazwa cyane n'iyo ntambara ya Vietnam, mu gihe yivanzemo iyo ntambara atari iyayo, iyo ntambara ari iya Vietnam. Byatumye ubukungu bwa Amerika bushegejwe cyane. Amerika ubukungu bwayo busubira hasi, abaturage baranenga imiyoborere y'igihugu cyabo. Ibintu cyane byaranzwe n'iyi ntambara yaranzwe n'ibitero by'indege za Amerika
kuko kuri ubu ngubu Amerika umujyi wayo waje kwangirika cyane bitewe n'ibyo bikorwa byabaye. Ubwiyongere bw'izo ngufu za Vietnam y'Amajyaruguru byatumye Abanya-Vietnam bakomeza gupfa cyane bitewe no gukomeza gushyamirana hagati y'impande zombi. Muri make intambara ya Vietnam yari intambara ishaririye kandi y'igihe kirekire. Abasirikare b'Abanyamerika bakoze ibikorwa by'ubutwari bukomeye muri iyi ntambara, bahawe imidari igera muri 261 yahawe abasirikare bakoze ibikorwa bidasanzwe byo kurengera bagenzi babo mu kurwanya igihugu. Ibi bigaragaza ko nubwo intambara yari mbi, harimo ibikorwa by'ubutwari bw'indashyikirwa. Muri icyo gihe Vietnam y'Amajyepfo ibona yuko igiye gutsindwa, yaje gusaba ubufasha Koreya y'Amajyepfo. Koreya y'Amajyepfo ubwo yoherezaga abasirikare b'intarumikwa, abasirikare bakomeye cyane baje kujegeza Vietnam y'Amajyaruguru, bakica abantu benshi ugereranyije n'umubare wari waje. Hari haje umubare mukeya ugereranyije n'abantu bishe. Muri makeya iyi ntambara ya Vietnam yari intambara ishaririye cyane kandi yatwaye igihe kirekire, yateje ibihombo byinshi, ariko isigira isi amasomo akomeye ku birebana n'intambara no kwivanga ku bibazo by'ibindi bihugu. Ukuntu iyi ntambara yaje guhagarara buhoro buhoro mu 1973, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gusohora buhoro buhoro mu ntambara nyuma y'amasezerano y'amahoro abasirikare bayo. Aya masezerano y'amahoro yasinyiwe muri Paris Peace Accord. Nyamara mu 1975 Vietnam y'Amajyaruguru yigaruriye Vietnam y'Amajyepfo, bityo abasirikare ba nyuma b'Abanyamerika barasezererwa mu gihe cy'icyunamo cyabereye mu mujyi wa Saigon. Abasirikare b'Abanyamerika basagaga 2,700,000 b'abagabo n'abagore barwanye muri Vietnam hagati y'1955 n'1975. Muri aba benshi bahuye n'ibibazo bikomeye, harimo urupfu, ubumuga n'ingaruka z'ihungabana zishingiye ku ntambara PTSD. Ndakwibutsa gukanda subscribe wowe wabanye nanjye kugira ngo iby'ubutaha uzajye ubimenya buri munsi ko nabishyizeho. Mushimiye kuba wabanye nanjye, andika comment nimba hari igitekerezo ufite. Ciao.